Hellow, sopiteho, masapenin KUKI mix movies explainerin kanlim su kezuve. Pariti chanpi explain ibolo in zom Hellow now zong he. Ibisat vana pa na chan explain na bolo zong. Abon za keza copyright omzi achu. Kin bol zom Hellow ahin. Hizong le to hi in tha bol kit di wahitan. Ibisat 11 hun kipat pa nahin. Ama ho zong gampa mahin anom na lazovin. Ahin la kipa latanom tahin ko ahin man sayo wahin ama ho zong. Agam lungo wahin ang kilia kitawin hin. Ana to anaw ang hun pa na wahin. Mr. Vanin zong aloy pa Mr. Nule manager ka nu ko matsun. Hichi kum zakat hin na iman na di wahin. Hichi company ana tong sisihi chilpi kapi numi. Ama hon ipiade ham hindong hanin lang ama ho zo si zong chilpi kipiding hitin. Ana say pita nahi. Hichi zo wahin Mr. Van zong restaurant lang ahin ahongin a office ana to ding tampi ho chu hichilaya chun hong boltan hi hichi phana chun nunganu sarang zong Mr. Van kom lang chu azun thejin ipidinga hichilaya hi hiki tabang ho hi nong bol ham na office a na bola iti hamatil Mr. Vanin zong nang kamu nomzi a hichilaya hi to ding zo si hi bolding ta ti hi pha chom kha na mel kamu lo zong le kalungam mongzi pui anatita nahi itihin Mr. Vanin zong office a ana to di sisi chu hichilaya chu na tong tan hi phachom kha jawain Mr. No zong hong thejin Mr. Van chu hong ko do tan aman zong a unun kum zakat hinna aman na diba program aguna aho limding ho mindi sa gol ha ho chu Mr. Van ave sa tan hi ain la Mr. Vanin bang chozo si chu khat cha chu ana dei pi tapur a unu Miss Van ko mahin aga chi tan hi sini ko hin Miss Vanin aso pipa Mr. Van ko matsun hiti hin asaitan hi sini ko tiang sule eche company a panila api ho million milal ho holim na napiding hi atin ana saitan ahin la Mr. Vanin wang aso pinu ko matsun ken hiti ho chu ima cha ding ka tipoi tuni ni ko hichilainan pha hi koi ji ham ama ho zo chu kipa thil pi le hichini ko a holim dinga hi ko ding hi anatin au nu su to anaki boy chang thon tan hi Mr. Vanin zong asu pinu ko matsun nangin president na napu laya chu koi macha thu na la lo hin ichi tabang banga chu ken jong tu a hi koi macha thu ka la lo ding hi keima chu ta ka bol ding hi anati tan hi ichi zo hin Mr. Van zong an hon ho kom lang achun anachi in athil hono chu aga tep su kezin na thiamwa jengwe ichi kin ni ko tiang hi le western ho thil hilawa ei ho Korean hotel atui tui inani asa adiu chutiang le ama ho lunglai sela ilha diu he tin an hun ho ko machun ana seitan hi ha chung khat zo hin jan kha hi Mr. Van zong apa tong kim tu fantan apa in zong achapa Mr. Van ko machun kum zakha hinna ting hotel iman na diwa hi kema idea zong na lanum lo hamatile Mr. Vanin zong apa ko machun hepa king hotel hi nanung dei banga nen bol to hinam king hotel hi ilodi momong na nakti a abula chu pilung gel momong na nei ham nei sei pi o atita hi jipa na chun wan pa an zong achapa ko ma chun king hotel hi mi hunglu zo sin no masa ding to ting la ki pa adiu koi ma ha awai loading ti hi kalung gel an hin ahin la tuni gezin kalung gela ka gel chu ka gel hi jingin kato do khat sa poi anatin ichipa na chun Mr. Vanin zong hepa to do ding lungthim khat ve be na gel kha lo ham anatin ichilaya pa na chun apa cha to akyo lim na ran chu anaki sayen apa ko ma pa na chun anapo do tan itin pha chung chi chi in kum za khat hin nan kho chu an mang ta vin hi jini kho hin aman zong ang ki khom ho zo se chunga zong ki pha tu season ade se na king hotel hi changi hen pha lona asunga na tong ho chunga jong kipa na sangta na phungi na hi chini ko hen asunga na tong hon jong Mr. Van to say chu ana kipa pi le oven athao na num che che jeng ta na hi ahin lawang si umta khat chu au nun program agun dung zu hi taloven Mr. Vanin aman achang valin ana bungin hiti chun kumza khat hin ni geza ahin to son pe ho zo chu aman aholim dingin khat khat ana ko do in anolim sa ta nahi chini ko hina pa jong ana ki pa di senin aji chu
ama na gel do lo agel pha lo achapa na gel do a phat chi sa a pichi king hotel ain bola patna ana son jing ho ama ho zo si chu apa hen ain mule atha na nomin million milal tampi ho limawa sumlapai tampi amu sangoven ama ho dimasu apa hi alung thim pumpi intipanan analo dimjing ne hi pichingin ko hin million milal ta khat au nu hin ho dim dinga anaki ko chu Mr. Vanin pha na pi lo ji chun ki khop na pa na chun lohang tai na pot do ine hi chi chun Miss Van hin apa ko min Mr. Vanin a bol hi ro chu apa ko me na sigin ana lunghang ta na hi ji zana hin Mr. Van pa hi anaki gelin phat chi sa hitan ge min gan the na thu pi a king hotel hitan ge a an sot do chu avel velen ana gelin pichi ho na su mila million milal ho to anaki hova anaki vop jing chu agelin amazon anaki dei mo se ani hi suzana hin sarangin zong Mr. Van ko machun Sunday ni le na ona hele ka ina anne in hongo kaloi te ho jong khat cham lo diu hin ka changa ko ding hi na tin Mr. Van chu aina anne dingin anako ta na hi jizo hin Mr. Van zong sarang kom langa chun anne en na chi tan hiti chun mani jong ki pal sanom ta chun amani changse hi sonji chun hung ko nom ta na mang thonin ahin la wang si ta khat chu hiti a ki pal thanom ta van lai ta hin alang khana nunganu loile gul ho to Mr. Nu te ho chu hung ta vin ama hon jong phalot changlowa kodan honowa hile Mr. Vanin nunganu sarang ana pompe chu an mudo tawin hi hiche hin sarang gulte ni hi apeng za jing van ta ni hi hiche hin sarang jong agulte ni amu pung hin Mr. Vanin pom na chunga pa na chun akut hi athi bangin an khai than athimil leu jing ni hi hiche hin episode 11 ki chajin episode 12 teng le sarang le Mr. Van tingai kilung sit hi aloi gul hon an he do diu chuting le hiche company a ane pa chapa ahi jong hi an he do diu hetan ama ho dinga hi ki pa naung hi dhiam ni piung hi dhiam ti hi aban explain in bol ting leo in he diu ai tai episode 11 explain in bol now hi san hin ki chai ta aban in upload kit ka sevin na bon savin dam sel chi tawin